हामबाय कग्रक नायदितु बाहाय कग्रक साल कायसे थै दं आबो जों एक्सेप्ट माखाने कग्रक न साल कायसे थै दं होनि सामोन नों माबा पुइतो सा साया साइमिया किन्तु सारा दिन बा तिनि बो कायसे कक थै दं तांगे थै गांके बो साजाकलियाना बो रिचार्ज खाइजाकलियाना बो एडुकेशन सिस्टेम थांमालियाना आबोनि बिनि फेल ओंके कक बरक न जों कायसे एन्डेन्जार लैंग्वेज नै होनजागो dialect mani juda kok mani juda dialect hingangke eba kok de hingangke abo kok ni nongkuri faimani bede ke jemun जों दाबो सालायो कक बरक 9 dialect दं के abo जों देबबरमा रियां जमातिया त्रिपुरा नुवातिया मरासिं रुपिनी उचुई हिनि जों 9 dialect abo हायके abo रंनि जतनि कक नंखा कक बरक joto milu inga ang tabu jodi ang jomatia kok saungke kintu abu wrong nai tang inga angke jomatia kaisa dialect ang debruma kok saungke abu wrong nai tang hingke abuno जों debruma dialect tripura dialect jomatia dialect ahai hini se जों abuno sini nai inga o dialect tekisa kok ni se teke sigon haida jemon ta jomatia rong khangke boro udaipur telemura inga abu hayo simi se borok tong correct inge जों kok borok hingangke जों abu tripura ni joto jaga no khoi man ka haida inge abuno baksa baksa iko dialect rong no bujilayo haita ke जों kok borok sana thangke motamoti amo joton gosilayo haita जों 9 dialects dong means kaisa ko dialect dong honi जों salayo haita ani kamini kokno sanani thangke painani sia ya sia gara naithokma bara tongthokma pailanglia ani kamini nokha tolao sumui rok bodol bodol biang bo thanglai dongmasi dolai toma kok thaiba kok Kamio tongoi hasuk naharei jadoni resap sidi tangdu chongpereng tamno muchungke wachesuk tamui nadi kami rekewi tisati motom tongjao kosok tirei ajuk phungsari haboni bokha thanglayo laisho tirei nogari khonjak takhubai bukhu kena nanglaima korei jotono thansa sabjak mothasa kamini chela borei ani kamio nokha pilala lukuro kuthumlayo chuchuni khogo hamung sinia kothma khana layo ani kamini nakharai kebang nairorok naithogrorok kamino tui koklo sikeba tebo se bangrok bangrok kaisa paikya heta khulumbai kya no haino hai ani kothok podcast ni 31st episode so lamsogo tini ang norongni bagai katal episodes to bi faikya tini sini episodes ni naroi motomungkha sini sir Rabindra Debbarma bo koroksa assistant professor khumlung degree college bo kokborok subject no tui bo lekha pora phurungu sini srungnai students rai rokno ke tini sung bini thani kok khana lainai sin amani kok borok tabuk phurungmani sini school university colleges rogo bahake porijagi tong phurungjagi tong tai bini scope rok bahai plus bini je history aprong tibo sung salainai norok choyawui o episode sung sure naidi norok tini sin amani kok ni naithokmung kuar bini je depth bini je beauty abo nok tini sai manai sin amani kok keb ni sai tolawaya bo kuchuk berem ni kaisa kok no bobo katai bisi kok sayawi let's start our podcast sarno ang pilana hambaya faro nangani podcast of fine bagai sarno bahaitam kaham tongo non se taibo hambai no musungo abo haike ano ring hormoni bagi sar nono to buinugoi nono sininan musung jakti tongbai khana sar nang kisa sungno nini sinumung kisa sungno saikhana di sar do hambai ani simung sungma bagi ani bungkhe Rabindra Debbarma ang kaida kobra parani ani babun mungkhe Chandramani Debbarma kaida kobra bui sinia panangai mano jinabo mandai amsai eba burakha ganao inke aro nang torui logui tabuk tabuk heno nondonogoro barakhe tongoi tong sar nono sung ringmani tinang ringmani to specially mane sung kokborok ni tei salai ni sini amani kok ni tei sar nang abun sakang kisa nang sungno saikhana di nang tabuk tamo khaitong sar hambai ang tabuk bisi baluyako hningo mano ba kebang baluyako
थांनायाव जे ककबरक एसिस्टेन्ट प्रफेसर होननाय लांजाक मानि आरो नि बिसिङाव आंबो खरकसा इनके आं दाबो खुमुलुं गभर्नमेन्ट डिग्री कलेजाव आजागाव ककबरक एसिस्टेन्ट प्रफेसर होननाय सामुं खालायदों सार आं पिला ननो कंग्रेचुलेसन ननो सो दामला नरनो पिला बैच सिन ककबरक आमानि ककनो फोरोंनाय र आं सार नो बेले कंग्रेचुलेसन सार जों दाबो टपिक थांलायसिनाय सार सार नों पिलानो सायखनारदि सोंनो सायखनारदि अ सिन आमानि ककबरक अब बुफ्रुन सिन ककबरक होनजाखा सार तांगे अब ककबरक होनजाखना सानान थाङै तो बेलाय कलक मा बनि लाइबुमा तो इनके जे आं मानमानि बा जे आं खोनामानि बा आं जे बिजाब रगो नखा बन दिन आं गेसे सावन इनके चिनि पुइलान सायखना ककबरक बियांति फायका बा बाहायके फायका इनके आं पुइलानो सानान हिंके हाय साथै गलाय बा कैसा लैंग्वेज रो borok muni si haina borok ni bo kaisa family tong sin borok rong je family tong ma hai borok ni bo family tong hinke borok ni bai behen tong ma hai mane chini borok ni bai behen tong ma hai family language tong ni bo ama hai no bai behen tong haikeno जों जे सै गोरों रग बा chini गोबां मा research खायनाय रग गोबां मा no खायलायगा बा chini family ro rotuk thani ba chini kokro boroni phaiga ya phangya rotuk thani inga abona angkisa sauna ita inke जों जे खोनामानि बा जे नंमानि जे बिजाब रग सैजाक नंमानि इंके सिनो टिबेटान हनै जे चाइना हुआं हो बा yang sikiang a tima ro kongo se puila chini asai thaiba chini asai mani jaga इंके आरोन सिमी आसाई chini जों हिमालय पर्वत आइं हाइते बा आइं नि सिमी फाइते फाइते जों आसाम रग पाफायलायगा आसाम रग पावै जों आरो तंलायते मीन्स चिनि जाथाय नोंथाय रुतुकते हायके आसाम रगल तंलायमां पाइथागो जों तिब्रा फाय सब फायलायगा इंके तिब्रा फाय जों ताबु चिनि ककनि मुं ककबरक नि सिनि जागै दं हायता इंके ककबरक जे जों डायग्राम नुकमानि बा जे रिसार्च खालाय रबार्ट सेपार होननि जिनि सार्च जर्ज आब्राहाम गिरारसन होननि borok je research खालायमोन जागाव चिनि ककनि मुं ककबरक होननै तो सैजागिया आरो borok तिपरा कक होननै सैबा तिपरा होननै सैयो गांके अबनि लाइबुमा बहायनो जों किसा साथाय गलायाव जों तो अब आसे खा जराव आसायनि बो गया 1841 बिसियो खरकसा सार एफआईआर होननै बो ककबरक नु तैबा बो चिनि कक नु तै किसा रिसार्च खालायगा ओके बारो 37 only 37 कक थाइनो तै सैलांगा बिनाबो दा journal of the Essay Society of Bengal होननै कैसा journal of बो कैसा ककबरक तै सैलांगा का जो 37 कक थाइनो रिसार्च खाइबा सैलांगा हायदांगा आ जागाव बो चिनि ककनि मुं मुरुं होननै सैलां कारण ककबरक बुया ना तिपरा हाय बो होननै सैलांगा इंगा बनि यागलो 1869 रगम फायका इंगे जे हान्टार सं एन्डेल सं के जर्ज केम्बेल आहायके गोबां मा इंग्रेज बा फादार हानि बर' चिनि ककनो जेरि नायलांखा माने सारा जतन फादारनि मांना फादारनि मामु 1800 बिसि बा 41 इसिमि जों जे मानमानि गारतो जों आसायमारसे 1980 नि उलस आसायबो इंगे 1800 माने थों दंमोन को इंगे आ जराव चिनि ककराव सैजाखा गाबो जों रोमान स्क्रिप्ट राव सैजाखा इंगे आ जराव सैजाफानो चिनि ककनि बुमु tipera boro the pronunciation of chini kahke mania ba boro ni pronunciation ahai ngi thangna ge boro ni aja tipera tipura rok ni silang ke je last silang nai ba last research klainai George Abraham Grierson boke tipura chini kong ni tipura ni silang इंके अब तो 1903 बिसियो बो रिसर्च खाइलाई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हनी कैसा बिजाब सैथानि बो त्रिपुरा हनी चिनि ककनि मुं सैलांगा इंके आबो पाइके आबो बर फादार हानि बर इंके चिनि जे कक बरक होनै इंगे जों साना थांगा इंके खरकसा दुलना हामेन बो तो एं सुनामुरा कलबारिनि हनी खोना इंके बो कैसा ककमा बिजाब सैया इंके आ ककमा बिजाब मुं कक बर्मा हनी सैलां Kokborok abo 1897-98 बिसियो बो सैलां बा abo बो चिनि त्रिपुरा कारि जायगा बा त्रिपुरा पब्लिश खाय जायगा आयं चिना जराव हाय फेसिलिटी र करिना इंके बांग्लादेश कारिखा इंके आरो बो कक बर्मा हनी चिनि ककनि मुं बा चिनि कक बरक ग्रामार हनी बो कक बर्मा त्रिपुरा व्याकरण हनी बिनि जे फुल बिजाबनि मुं कक बर्मा त्रिपुरा व्याकरण abo 1897-98 बिसियो इंके आबोनि आगोलाव 1920 केनो राधामोहन ठाकुर देबबर्मा हनी ते खरकसा इंगे बो
boko sin borong na sir bo to ni Kokborok Debbarma sinai no ke bo bokhe Kokborok ma ni bo te kaisa grammar eba kokma bijab Sri-Lanka ke maybe afro ni sibino chini Kokborok ni mubung popular khana ke aro ke Tiperarok ni te kri ke a jaga hang ke direct Kokborok ma means Kokborok ma means a jaga sing abun compound word ni tar duta kok thai to kaisa Kokborok te kaisa ma ka thepajak ke abo Kokborok kok manono thepakang Kokborok mangi thanga ke duita meaning ganang word haita ke aro ni sibino chini ba 1900 ni sibino chini Kokborok rok mane abo hai loin khana hani ang khaklai haita abo hai ke Kokborok जों जे tabung mani tongmon ba chini mani ko Kokborok ni tongmani aprong ni simi khana hai ma tong haita sir খুব কলক story মানে খানা তকা আংবো দিনিন সাইমন স্যার স্যার তাও Kokborok sung sanai rogle sung khorok man busuk clan tong tabo clan rogle community busuk sung Kokborok sanai tabo chini oro जों sana thang ke Kokborok जों dialect fan hani man do language alka dialect alka idulek susilek mar abruk joto sir ke sugru chadi মানে Kokborok language dialect tam difference abo sir ke indo ke anga kaisa kaisa ke sound do ke जों rom khangang ke puila language jotoni kotor correct binse tekisa sigon ke dialect binse tekisa sigon susilek tekisa sigon ke idulek angke idulek ti nang chengani idulek angka ang bai thang je sak sajung sai dong afro angke ang ani sajung samani no khobjak means ang tabu romdi ang cinema no cinema fan hanai tongkha school no school fan hanai tongkha angka abo ke individuals means sak sajung ni je samani abo jotun se siko aboni pore tabu jemon romdi norong ni para sejora tei angke om kaisa society ngi manangka a jaga o juda kha aroni borok om haisimi salai o style ke salai panang khang ka kaisa society ni kok samani gaw te kisa bin sai torka idulek nge saksa jung samani ke socialek nge society o samani society o samano kai te kaisa dialect ngi man ke o dialect ngang ke language se bo te kisa siko language nge jeng jem ta Kokborok language ga bor sajak na khang ke jeng mo Tripura o bini main sajak mani Tripura no kare Assam tongo Mizoram nge chini phatar ha ngang Bangladesh nge omo jotto khobui aro kisa misa जों Kokborok sanai rok dong Bangladesh inya pano 2 lakh ni above aro chini Kokborok sanai rok dong ke chini Tripura o जों tabu 12 lakh ni rok salai age 10 lakh rok ni salai mani nge to census to je 2011 khaijak mani khana tabu khaijaya ko khaiga ke busa jani bang tabu जों bari khana bari nani to kok nge nugan haita nge omo hai chini borok tong gangke omo language busuk tor जों saiman kana nge chini Tripura hau simia Bangla o tongo te Assam Mizoram abo hairo o tong ngai interesting te kaisa ang nubu nukha ma bijab ro nukha bo froni jani census o Uttaranchal hone je Jharkhand da na Uttaranchal da Pithampur district ni kaisa tong a jaga bo Kokborok sanai ro মানে UP o to sir UP nang khana Uttaranchal da na ma hai ke Pithampur district ni kaisa ang nukha haita 91 da buhur jani kaisa census ang phungga afro rong ni census o ar Kokborok sanai ro manjaka tongo haita angke abo ang pogoi thanga to ang nukha ga census khaima jaga angke ar rogo tong ngi fan man ara chakiri khaiga arono nokhuk tangai tong khanga bro Kokborok sanai ngi man ke tabu sana thanga America o chini modu sarjong madov da hin modu sarjong ge bro to bro ni language ta angke Kokborok ni sanai gar bini busabu ti aron tongkha aron kaija khanga arbo Kokborok tongai tong ke Australia rogo tongai tong ahai जों nugo haita angke kok sujoro ti kotor saiman khan ke sudu only sini Tripura simia Assam Bangladesh ro tong ke dialect ngang ke u kok ni no bedek nang hori faiman gabono जों Kokborok wenge kok dek jemon bufang ni bedek ma tamle sir sin bismo kama confusion ngo মানে dialect no teita abo ani kogni ni kokam terok salayo ga abo je samane abo chaya kintu dialect mani juda kok mani juda dialect ngang ke eba kok de ngang ga abo kok ni nang hori faimani bedek ke jemon जों tabo salayo Kokborok o 9 dialect dong ke abo जों Debbarma Riang Jomatia Tripura Nuatia Murasing Rupini Uchui hini जों 9 dialect abo haike abo rong ni jotto ni kok nongkha Kokborok joto militan na sir joto milu inga ang tabu jodi ang Jomatia kok saung ke kita abo rong nai tang inga ke Jomatia kaisa dialect ang Debbarma kok saung ke abo rong nai tang inga abo no जों Debbarma dialect Tripura dialect Jomatia dialect ahai hini se जों abo no sini nai inga o dialect
tekisa kok ni sai tekis sigon haida jemon ta jomoti aram kangge borok Udaipur Telemura hingke abo hayo simise borok tong correct hingke जों kokborok hingka hingke जों abo Tripurani joto jagano khawai manka haita hingke abono baksa iko dialect rok no bujilaya haita hingke जों Bangla rawo kwbangma dialect dong Bangla rawo to asike dialect kwbangma correct abo tung Bangladesh যেমন শ্রীহট্ট কিলো ক্যালকাটা রং কিলো দङ সাধু বাসা আই गोबांमा हाइसिता श्रीहट्ट रं दाम दाम र दं जों kokborok साना थाङो मुटामुटी आव जतन गय सिलायो हाय दा जों 9 dialects दं मीन्स काइसेको dialect दं हनै जों सालायो हाय ta sar जों ok saleka dialect ni kok ta sarang ta sanam chung sin kokborok sendo buhubani bisi जों salayo seijak rok gori ta sarang sanam chung जों buhrong sini bisa rok seina sengkana sin kok baite Sini kok bai bijap hinggang ke जों साना थाङो शान्तिमय चक्रवर्ती ने खरकसा bo to bangla sanai ke bo kaisa bijap research khaike bo research khlai kaisa manka nge bo kaisa bijap seika kokboroker utso sondani hane ke a bijap bo sima jagao kaisa kokborok means surjo puja khlaimani ba khonaimani hane kaisa baro seika ke a jagao tam tonggang ke bo ujirbari mungui khorsa agulin ujirbari mungui kaisa jagao ba krungsa jagao kaisa yak bai seijak bijap manka abo kintu pandulupi bangla pe pandulupi haita script bangla hairok bai asamni je boroni je botanjar rok mani iya bai sanskrit hairok abo hai script bai seijak rajani jorani abo Mohendra Maniko da bufurun jani 1700 da bufurun jani ang abo kisa pokha a jagao kaisa bos seijak mani abo research khai nai mani Hingke abo tamung gangke abo surjon means halno motai khlaiman hingke a jagao kwbangma suluk akare sejak means suluk hingkai ta जों kobita line hai hingke abo tangchar means 8 line ke sejak hingke abo tam kok thai hingke abo kokborok kok thai hingke abo jotono nini kharchino motai remani nini jotono montro mamang hinsa hingke abo no जों sana thangke motamuti abo ni chini puila kokborok ni kecamkuk nuk mare eba pandulupi ni gosilayo hai ta ba abo to koloma hamani abo koloma ya kolma gangke abo je khana mani gangke abo kokborok ni script dong mani ni khana ge among kha जों puila chini jotni pandulupi jemon bangla chorja podok ni man mani hai ta boro eng nepala mani phaimena abo boro jotni seijak kecam ni ke chini seijak kecam ge o je surja puja khonai mani Shantimoi Chakraborty je research khlai silang mani Ge aboni yagulo जों sana thangang ke seijak kecam chini kok thail tang theng saka 1841 je sara phaire bo puila Sri Lanka ke roman script by kokborok kok thai thaisepan thainipan Sri Lanka aboni yagulo जों Dulot Ahmed no जों romi mane means 1897 98 boro bangla script by seika abono kokborok ni puila kokma bijap ke sana thangang ke aborok no जों kokborok ni puila bijap rok neiman sarang ke doubt na sarang ke sanam chung curiosity tan sar ko rasmala je siman abo ko boko ko sijak basarai Rasmala to abo bo Chinor Dulobendra Osai ni khoroksa tong hai tam Osai hingke agio chini sima rok ba rajani jora rok jemon talblai hapung hatai rok tang boro tomosama hapung hatai rok toklai kulai tong ba a jora rok am hai facility kri jim kagos rok kolom rok kri hingke ma pathor bai mane aron riki klangha aron si klangha ngai talblai rok ba wati pheke paikha ba punchai pheke laiblai to paikha nge iyamo hai rok ke जोंनि जे research rok khalanya thangang ke जों tamuna research jekunu kaisa kokron phanangkha ang mutang ma sasane hita kokborok no phano nung tabu buini kong sinani thangka nge nung bor thangnai puila nge puila nini kesam manei ba nini rechapmung mosamu aing tike ma phai nge nini jaduni nini kerang kathma nini proverb nini phumukmu ayang tirok se research ma khlaigra tangi ngange aro nini laimu jagai to যেমন ang tau kaisa rasamu chini mamita rasamu raja bo kaya osani motai kangal mamita ribo raja bo tano misi mothana kangal tokta khum thar ka abono nung research khaimanane artam saka aro nin laimu hujakto ge raja bo tano misi mothana ker जों saimang ka chini aro raja tong ge boro misi mothana tano mana bolir mana sa ge raja ni rangri genang bo samotai kayo ge जों hai kribi gra bo samotai kaimya
kangal ke mani jeng hai borok no kangal ke jeng mamita motai simi relai paile ke e omuro jeng laibung nanya thang ke omo hairogo rutuman na inke je ur je rasmala sijak abo 1420 amo hairogo khana ang abo basu kam ke sia to mukhe rasmala no seinani hinai ba seinarna hinai kuno bijab roto tong saimya kintu chini rsamung kokte to rsamung mani thangai to abo jeng langka poge tabu rsamung je hit dok ni tong ang chini buku hener jagai phai hener jagai phai ke ma abo hit nung rsamung to hamane na ara jamung hit nge hit yang nung muitu manya nge omo bo haino je dolobendra osai bini rsamung ba jaduni rsamung nai bonon jeng wansui na man jaduni sapuila rsamung khangke ajora jeng saiman dolobendra osai rajani jorao boda puila ke sir bonon jeng hai ajora se jeng jaduni rsamung bo khanaro rasmala seifuru rasmala sine to ko khorok nei kono sina harjak Fatani borok Sanskrit Muslim kana abro Sukreswar bai Maneswar borok no khorok ni tui faijaka rasmala no translate khlainani ke byangni mani translate khaine ke dolobendra osai bin thani to nge boro sabai khanaro jaduni sabai khanaro মন্ত্র সামাগে জাদুনির হিসাবে খনারকা কি তাকে রচামু তো পয়া বলে ইনকে আপ্রো আখনাউই বড় রাসমালানো ট্রান্সলেট খালাইকাম সংস্কৃত কা সংস্কৃত নি উলো বাংলারও ট্রান্সলেট খালাইকাঙ্গে তাবুসিনি হরিনাথ সারচং রবীন্দ্র কিশোর সারচং তাই সাব সাব জানিব কক বড় বাইব রাসমালা সিলাইবাই কে হাইতা হাইকেছে রাসমালা যে সিজাক সিজাক হমান আব কিন্তু ট্রান্সলেট জি সিজাক তো তংকরই কিন্তু जों ও বাংলার সিজাগো जों কাইনি লাইন মা পড়িও তামো পূর্বে রাসমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে কেন বুঝিদি সিকাঙ্গ রাসমালা দङ ত্রিপুর ভাষা ত্রিপুর মানে जों হনজাগো কে বরনি কগো রাসমালা দङনি ছ ইনকে হাব সাবুন থানি দङ সিজাগো দङ সিয়ে দङ কিনাবতে কারি record krinya sir record kri haima dङ haita ke tonghangai kanya dङni ke nuiri kam sir ইনকে আব তামগে জানিব হুদা হুইজাকা বুইদা চির খিবিকা আপু ছাইমেnya কিন্তু রাসমালা কে ও যে দ্রবেন্দ্র অচাইনি আর হইতে খানাউই ট্রান্সলেট খায় আবলে যতন গসিবাই হয় sir mane bele heavy kok mane obo samainanai process khainani na sir ang to sungwon sir ang rom saimon mo sung sir sine mani kok bini beauty ya bini je depth je bo kuthuk je kwar je naithok mung aw sir sun ke sai khanare mane sine amani kok busuk busuk khana to kaw ke sai khanare okay Kokborok sana thanga angke bini naithok bini kaham hamya ke to sana thanga ke ta gbang ma haida kokborok je busuk khana tok ba kokborok je bahai bini bisingo habina yang angke kokborok no hamjag yang angke kokborok bai gana tong yang ke nang abun bini kaham hamya ba bini naithong abur no saimenya kokborok ni je naithok bini je beauty rok no जों saimane thanga angke abo kokborok bai nang gana tong nang kokborok no hamjana nangnai abo haya hangangke nang kokborok ni kaham hamya bini naithok rok no nang romoi mankla ke जों abo hai laino phaike ba oborong ni tui kisa misa जों je saimano haita tang hangangke o jaga o tam tong tam gri जों abo no student on fan जों फोरोंनानै थाङा hangangke aborong no जों sigang ma porigora abo जों joton saimano je जेमन टीचर फानandi ni professor fanandi student sigang फोरोंनानै hangangke nang sigang ma porigora Oke, ayang ni bising tino जों किसा मिसा बा जों जे वासि वासि जों बयरो परीक्षा बा बुनि रिसार्च पेपर परीक्षा के जों नुगो गांगे ayang ni बखाखै जों साइमान हाइता अ ककबरो रंनि बिनि नेचारेल बिउटी फानो हन्दी बा बिनि नाइथुं फानो हन्दी बा बिनि जे खनाथक फानो हन्दी अब बाहाय इंगे तो जों सिनेमानि कक अमतो जतनि बागै न जों खनाथक नाय नंनाय बा गाहाम नंनाय निजिन मानि कक केबो होया जे आनि मानि कक खनाथया इंगे आबो तो जों जब साइमान हाइता इंगे साना थाङा अंके ककबरगो जों बिनि नाइथक मुंगनो ताम होनगांगे गोबां मा मानै बा गोबां मा बिसिङो दङैमान बा ताम ताम नाइथक इंगे बा ताम ताम गाहाम इंगे अरन बिसिङो आं पुइलन सानामु जोङो चिनि जे ककबर ककथे ताकसाक मार बा चिनि ककबर ककथे सनाम जाग मार इंगे आ ककबर ककथेना जे साबो सनामै क्ला के दांगा बनो तेरु तुगुबो मानैलिया ते रमुयो मानैलिया नों दास जों तो जे दाङै मा दाङै फा इंगे चुचु बरा राची दाङै मा दाङै इंगे बाक्सा बाक्सा दाङै मा दाङै फाना नुकजाक आवन बागेन साइमन इंगे चिनि अर चुचु इंगे तो चिनि बाबुनि परे चुचु बरा राची दाङै मा दाङै फा इंगे चुचु बरा राची दाङै मा दाङै के बाक्सा बाक्सा आगियो तो बांचिउ
asuk banchi nuklang otang tabu to jeng je mani chamon je mukidang thakidang chamon joto sarojak aboni bagi tahu to 65 rong ke no borok heart attack rok je kono rok sungui thui agini to borok busa khebi je busa o asa krak krak samro khlaiman ke tabuni borok asa khaimenya ke borok banchi asero nuklang kan ke am borok rok busa gereng na ke sini kokborok kok thai phalnai rok to borok nong nai ke o kokborok kok thai phal thani rok jeng nai nai khang ke ba jeng tabu rok nugu sini kokborok kok thai snamjak mani ang kaisa kaini example ro jeng jemon sini enemy longi bumu sini mal matar longi bumu ke omorok baike ab haike mo bai mamang mo sound bai mamang sabu je snamkha ba sabu je snamna nangnai haike no inda cyclangkha naina ba nang mosa mayung mokra musui masundui ke omorok bahaike ab haike khnatok ba mo bai mang nang nang Mana sab sir sai mo bai mane specially zero wild animal tana sir bolongo tongnai bolongo tongnai rong engge jemon ni mukidang thaikidang naina ba abo bo mo bai no mo fry milok muikhun mikhumu engke nahare mui maising engke omo hai language rok ba omo hai kok rok byang manai basa engke chini body part dong na jar bo bai mang ma thangnai engke ekdom kora ombai ma sanamnai ni sajang ma haya diba jemon chini oroni bokhorong chiman phai bokhoro bokhnai bubuk boslai masu naiji asran tira bokha sobom bukung engke गोबां मानो body part bo bai mang nai po engke jemon jeng bedek rok ko thang bufang bedek bokrei bubar blai engke omo hai kok rok no jeng byang thangai mannai engke omoro no chini beauty omoro no chini language ni naithok khnatok ni engke tei chini kok bor rok jeng tun rok tong jemon kok bor tonal language ni hanjao engke tonal language tamo buini ar kring ka bui hemano tam tonal language no na bhai khnayo ko ba nugya ko to sai khnar di hininga kino jeng tonal language nga engke jeng kisi sa tun ferma bani meaning juda ngai thang abo nga engke chini notice rok ni je language chini je sister language jemon bodo dimasa naga bol aro tong ni jeng sai man naga boda sini klai bodo dimasa naga abro joto no chini bai behen khobjao chini jati gusti no khobjao haita engke except jeng khasi abo simje chini jati gusti ani jeng borok ke austro asiatic soi ka jeng to sino tibetan engke asam phai je assamese bro indo european hab ka engke asam bodo tong dimas tong ako chining piu ka haita engke iyam haike no khakjago haita engke je chini bai sollainai ba chini sister language rong ke jeng o tonal language marok jeng mano example randa sir example engke jemon omo hairok tam basai muyo sutui haita engke basai muyo sutui ridi sutui bai sutui mani phelai tongnai engke jemon omo hairok botai thanglakha okay nahadi engke botai thanglakha isi sa phero a phero bani meaning change ngi thang engke tini horang mutri thanglia ke kaisa engke hor te kaisa engke hor ni sai dong engke e omorong no chini kota naithok mung ba chini language rok ni bisingo je gereng feature engke omorok tongo engke te grammatical o to gobang ma jeng hab ka engke tong engke chini oro jeng classifier rok ni man engke abo joto language ko jemon english no gori satamo classifier engke jeng kaisa manai no jeng classified ma khai bono jeng je counting system o classified counting system no engke omorok buini language kori banglao tongo banglao kaini ke thamtong jemon borok no prong ekjon honi lekhao borok no জীবন ফানো borok ekti hini lekhaya ekti manush hini lekhaya ei kolom ba sikong ron puro borok ekta duita honi lekhao engke chini kok borok engke kaisa word by kaisa classifier engke jemon tabo borok no lekhana thangai jeng khorok sa hini ma lekhana sir bokhro bai goni tana engke jeng jemon sikong jemon jeng kolom no lekhana engke kongsa thalik ni lekhana buthai engke thaisa blai engke jeng laisa laini laitham engke omo haike chini classifier kaisa manai ni bisi classifier ge kiting susa sikon hanga ge jenga bono kolsa ni lekhana jemon mokol chini kolsang nai correct sir engke obon sete kisa mokol se kotor ngai jeng dulsa jeng thang nai engke jemon maidu longi mano oh sir man call sa dul sa feru na phero budul kotor ngai Size dul bujui sen ta. size buji engke chini size shape rong no buji jeng abono classifier kali lekha kintu english ong engke paika kolom nongka a pen ba one pen engke a table fanongka a chair fanongka a pen a book one man haikeno borongke ek ba one a rok ni phainai
te kuno kori chini ke classify jotto mane no nung mathe pan inke omoro kintu jotto language o kori inke bangla bangtheng saga ekta kaise tong ekti kaise tong ekjon kaise tong inke boroni lekha ga ko kaise kaini boro bangla inke chini ke maija purbo khopsa inke teinung purbo inke thaisa panongkha inke o mangso chana purbo phonja phonnoi jotto jaga se chini classify inke omorok no chini beauty haita inke tepto chini bisingo to chini rachapung mosang to sa salia inke aborok chini ekdom naithok ke chini jemon jadu o jadu ni rok omorok chini natural beauty o jadu ni rok tabu je rachamung je folk song mane inke omon chini rachamung borok omon chini original rachamung ke tabu ni je generation borok omono khana kintu khana tokjak tei yom tam racham phaika opkai omorok se chini soi chini mane inke omorok se chini jottoni khana tok omorok no kintu tabuni borok omorok no mane khana thokjai kya kintu khanai nai khanga kai khana tokjak na kintu nung obono rachap di hineng gang kai tabu 100 jon ani bisingo nung 5 jon mangkhaisi manmu 2 jon mangkhaisi manmu askke or rachamoro no manai kri means omosi chini asol kintu ke tabuni rachamung jemon chini mani kro songni bone rachamung gang kai uchiarai sere kon rachap man ke jadun rachap di hla sap man manai kri ke omhoi kintu chini original omosi chini beauty omosi chini naithok muro kintu o naithok muro no jeng omo haike jeng rachap yang gang kintu kamai thangnai ka aboro no romoiti sanan bagin non sarkar abo ba government step now chini folk music college ni sana america TTI di sini ikobo inke yang supari bagano butong kaisa bone abo folk rong no tuino nango haitang ke omo hairok bo sarkar bo step now belai na hambai borong no bo ke omoro kintu chini naithok ke chini taibo tong teimao nai tiri gana shutui abo tamro kintu jeng khle khana tamno sarabo teimao nai tiri gana shutui ro ne khana ka khle khana inke abono nung research khainai aptam sakana teimabo nai tei ri gana shutui inke abo jeng teimao nai phaika ri gana sui phaika samung kaisa khaina thangtani te kai samung sai phaiman inke abo bangla ro inke bangla ke rod dekha kola besa haitang ke omorok no sini khnato inke jemon nahari hairo hok hamile bisani sai hik hamile thiasak kab sabono sajak nai saborono sajak inke mo hai kokthai re dong chini ro chamung rok se khnai nai na ba o je jadoni ro chamung rogo ani garingle chuk soro soro no barnang soro soro nini garingle chengmereng thampoima pereng beng ai man style chanai na bar chamung tuisi ani garing khana hana ba ani garing khai mane ani garing ka ham mane ani garing faidi abo indirectly sai dong haitang ke hai kokthai rok inge chemun tebu tong gurjeng muri bo dahloi mano kani khabak cha hangke sorry life hang muri bo life hang muri bo hor musung mano kani khabak cha hangke gurjeng muri bo dahloi mano kani khabak cha hangke ta hamjak laimung ne rachapung ke kokthai ro wan sugi gurjeng hangke hai kaise bufa ekdom thatra budra ke aro dahlon ke milip na nango ke jodi nung bayang jodi thancha tongkhang gang ke abun possible abo phano kunu problem ya life hang tuima mungsi inge aborong no phanse hor musung man ngau thang tamon kokbi ke hairo chini kokthai ro ke omorong no chini language ni beauty ro kintu aboro bui wan sugui na ya haita kintu omorong chini jotoni khana tong mani ba chini nai thong haita sarang bele he biha chitini sarang ka sarang tau kisa chini kongni grammar ni tike sala jen grammatical che sar chini kongni grammar no tei sar sana kisa khori sadi sar da hambai sana thanga angke kogrok bahai ke tagjak abong puila sana kalai haita angke jeng to habine hanga angke abo saimenya ingke kogrok tagjak mani bo raida tong grammar jeng point thanga angke no puila grammar phaigra ingke a grammar bo ang tabu nogo sai tong mani abo bai khapia na sar ang tabu nogo jespan saimano ang sanai mai hini pan tongimano ang mai sanai hini bo soi ang sanai mai hini bo ani ama bujinai ingke haita angke kintu education system thanga angke school ba college level pornian thanga angke nung boyni baso sina thangke ba nung exam rana thangke abo grammatical tongna nang ingke a grammar kring angke ninabo saya khodong ingke kwbangma borok no grammatical ngai na kiri jaglai ba kwbangma borok no grammar ngai na o mang lakhai kintu nung wan sugi na ke grammar kunuya klai sasana ingke grammar tui sana klai khaba chini bo kwbangma grammar ro swijaka ba boy ro swijaka tabokhe linguistic ni tui asuk swijagya ko
haino je basic abo cherai rok ni bagui sijaka ba 9 10 rok ni bagui sijaka ke tabo to जों linguistic rok honai chini tripura rok hongke linguistic rok ketal honai mano bisi duigya ko hongke MA level of chai bosor kokboro MA ni sai tekisa bo kusu honai mano hingke angke sakbai tang sanang klayo ang BA pakai ang linguistic na purify ka haita hingke apuro language na tui ba linguistic tamo apuro kisa sifai ka haita hingke all linguistic go omo kaisa science subject hain hingke abo study of science language ni hino linguistic tamo ga hingke science no tui porimani mane kok no tui science ni basa tui porimani haita hingke o jaga tangmon scientific language ro honja hingka kobang science dong hingke oro जों मा परियो बाहायके कक आसाय बेंतै कक आसाय बाहायके कक नं हरो साउन्ड जिन आं जेता कक साइ दंमोन आं जेता कक साइ दंमोन कायसे साइन्स दं माने ताम ताम मानि रक नांगौ कक सातानि एमो हाइरक जों परिमा फाय hingke language no tui kobangma मा परियो मोनो ताम language हिनो मोनो ताम language हिनो mo हाइके हाबै थां आंके बा language रक साजाया साजाया थै थाङो आबो हाइरक kobangma society बाहायके language आपति रक kobangma मा परियो हाइता hingke grammar ro थां आंगे जों ताबु kok rok bahaike ba kok rok bahaike tagjak amono ang puila sano morphology part ke phonetics phonology part of dong ke amke sound system ke morphology ke kok thai rok bahaike asai ba kok thai rok bahaike tagjak kok thai rok jemon जों bufang busli ba moso busli phano kolsa manka yang sare rekhe phangmusa asai phangsan asai satika haita inge moso busli kolsa salke kolsa phangsa asai ka inge thai pro kai to thai su thai ne गोबां मा थायनाय ये बिनि मेन बबो जों नांमानि ओ बुजलि कलसासिन ये कक थाइराव आहायनो पुइला कायसा रूट हनै दंनाय जों रूट बार एबा रूट वर्ड हनै दंनाय कायसा ओरिजिनल बुजलि दंनाय के आरनि से जों बिनि उकुलक बुसकांराव जों कक थाइरा थेबो कटाल कटाल कक थाइराव सन जेमन प्रिफिक्स साफिक्स थेबो जेमन जों रमदि चा फानंका जेमन चा सिमि कायसा आसा के पुइला कायसा बुजलि इनके अबो बायसे जों कायसा कक थाइ सना मानाय तबो चा साखा saya sanai caglak eyom haike kit original aro bobo chasi nge jemon tabo ang tor phano nakha nge tor no bujung kaisa kok sili ni salai gabo root hai tanga abo asol gabo bufang busli hai nge jemon jeng torkha tornai torya torglak torere nge na aro original torsi nge omo haike kok thairok tagjabo ba kok thairok sanam jabo nge waisi usi onggang ke jemon aming bolong nge aming bo tongo bolong bo tong ka aro ke duita thepa jagui tong abo nge compounding eba compound word hon kaini ni meaning tong hingke o jagao naina thangke amorok bo kaisa kok thai no thepa oisena mani no hingke abo word formation hai tabke word formation thangka hingke o jaga जों aming ni meaning tongo bolong ni meaning tong hingke kaini ni meaning gana abo no जों compounding eba compound word hon hingke o haike chini kok thai tebo kolok kolok thepa jao jemon kerang mui thapek kerang mui thapek kaisa mui khiteng tong hingke abo no sukagi nai khangang hingke je research khlainai rok PhD khlainai rok abo boroni sam borona kaisa kaisa sukagi manai tamo kerang kaisa tongo mui kaisa tongo tha kaisa tongo pek kaisa tongo kero chaita kaisa meaning jotono ganang ganang abo theba oise te kaisa meaning ganang word ngi tham hingke omo haike kok thai rok sanam jao hingke e omorok grammatical जों bujugo ba sao hingke tei chinoroni grammatical lok जों sana thang hingke जों english bai khapia ba english bai chinaro gothoya english no juda chini kokboro no juda english no hingke जों as boronke subject object verb means boroni I eat rice boroni sorry boroni as bo means boroni subject verb object boroni ogo verb middle ajo means verb middle ko final language ada chin ke final language verb final language means verb chini paitha ajo garo chini bai borok phelai kan chengkai ang mai chao go object chini ko jar pai pai ge boroni al jaga hangang ke object sorry object I eat rice boroni ke object laso thangai pai all chini khapi laya inge abo kaisa chini grammatical borok bai khapi laya chini abo sentence structure hanai hanuta inge जों umti grammar ro जों grammar tui cha phano meaning tui chaya airo kobangma linguistic ma boro jemon tabo ang chai tong semantic hinga ke meaning no nai poriu inge jemon tabo syntax hinge sentence tui poriu inge semantics na juda
syntax abono juda ge morphology abono juda jotono jar jar part dong aitang jemon taw ang musuk bol filong sai tong satika haita kesang musuk bol filong ni na satika Apa tuh haita saya nalar sir? ang sanai sao sentence ni naikang ke abo sao sentence ng tam nama kaisa subject object verb garo musung ke subject bol nge object filong ngai tai ng verb nge jeng syntactically naikang sentence ni naikang ke abo sai to কিন্তু ang semantically naikang ke abo meaning saya ko ar ke meaning nai jago garo ke meaning musuru jiwno bol filimanya hairo inke mo hairo bo tongo ang bank kinaro tong sete ga haita ang non sa ai nung boro tong ang bank kinaro tong sai ke nang ana bo bank bui sinai kaisa river bank tong te kaisa Spider tuh. money bank tong english ni samani haita ke mo hairo grammatical logo ma poriu haita mo ke semantic kero bank ang bo bank sai tong buji haita kaisa ke river bank te kaisa ke jeng rang man tong bank phanung imano iyo mo hairo grammar ko tong haita Sir, ang sanam sumga tak sini je sister language rok. Tak Boro, Dimasa, Garo rok. Nggak bongi buda grammar semai same da almost structure rok. जोंनि sister language संगे तो मोटामोटी जों बाय सेम नंनाय चिनर जे दं बरना टुना language नि गागा बरना टुना language दं इंगे ताय बाक्सा बाक्सा नरो जों आं जे खानामानि बा बरना रखे जे जों नाम्बार हनि क्रिया सिंगुलर नाम्बार प्लुरल नाम्बार के बरना रखे से डुएल दं नि दं हायता चिनर तो दं क्रि जों अब रिचार्ज खायनि बांता डुएल हंगा जे खरक नै चिनर तो आं इंगे तम सिंगुलर नाम्बार नों इंगे तो सरि आं के जों इंगे तो गोबां इंगे प्लुरल ngai थां ge borong aro khorong ni bagi wote kaise use khalai abno duel hono ta ge baksa kaise kaini abro feri mano haita ge tai motamuti jotono same nong nai haita Sir, ang tiri mana Kokborok te kemo sai manga sir. Sir, ang te sin language tin sung siwa na. Te kisang sai mana musung ko sir. Tak sin je kok salai ke mani kok. Sir, sung o kok ni origin musung salai ke. Gang tak sana musung sir. Future jori nai thang ke. Tak sung je position atong 21st century bo. Kok bu evolve mo sir. Sin kok bo nangi bo bunyi kok hap ka. Mana patrin kok hap kata sir. Ga abuni tile nungkun sana da sir mana sung bahai ke sin kok no kathar ka toni man. okay do hambai Kokborok nai di tu bahai Kokborok salo kaisa thui dong abo जों accept ma khane Kokborok no salo kaisa thui dong ni saman nang ma puitu sa saya saimia কিন্তু সারা দিন বা তিনি bo kaisa kok thui dong tangi theingang ke bo sajakliana bo recharge khaijakliana bo education system thangmaliana aboni bini failure ke Kokborok no bo जों kaisa endangered language nei honjago Hai tak lai sir. endangered মানে না একদম থৈতি অবস্থা যেমন কলাইতে তৈ থৈতে তৈ আবহাই অবস্থা একদম বিথি মাছে একদম রামজাক একদম থৈতি বলাই রামপ্রাজাক আমো endangered ke Kokborok bo কিন্তু आं थाजिं सामाहाय कगो गोथां गोथै दं जों बर' राव गोथां दं माहाय Kokborok गोथै दं के जिन बर' रावनि जे फेमिलि दं माहाय language rong family dong जिन बाय बेहन आं आबो तो थाइं साखां के जे Kokborok no सानाय क्रिया गा Kokborok ना dead language ani साना थांगै संस्कृत आवनो मोटामोटी जों dead language हनै पानो जिनि बुलुंगला खायमा दं दा तांगां के संस्कृत language सानाय रो क्रिया only जों बिजाबो मा परिबो जों टिभि रो किसा मिशन नो इनके अमो लेटिन बा जों प्राकृत दग आ language रोनो जों गोथै language ani मन इनके अमो हायनो सिनि Kokborok किन्तु endanger बा dead language किन्तु ते किसा जुदा dead language के पुरा थैया जेमन ताबु रोम दि जेमन ताबु जों Kokborok सानाय रो त्रिपुरा दं और सिमिन दं बांला फाइफनो चिनो त्रिपुरा जत हावकलै थांबाय क्या dead language तै साबसा जानायबा के जे कुनो language ताबु जों और त्रिपुराओ काइसा आं जे साइमान मानि साइमार हनै काइसा language दं Kam sir. साइमार हनै nge boro mai surut lang award bu manka Sin only Tribhuvan da sir. त्रिपुराओ yang आथ्रमरा फाइसिङो साइमार हनै काइसा language दं अब हालाम रो हाबगोना हाइमा दं nge a jagao bufa khoroksa busla khoroksa tai bini bai khoroksa khorok boi debu su dong nge bufa da sabjन थैगानि खोनाव nge abro ekdom endanger थै तै बिसि करिका nge जदि बिनि bai तो आबो तो बकाया थांगे बिनि language change ngi थांगा बसाइनजि मार सनाय nge bini bai माहागेन language को मासनाय हाय तंगा जे चला बताबो कायजागै बिनि बसाबो तै रंके माइ चिकन language जेमन समुद्र रगो जों तैयं बा तै कतर रगो आ कतर तो
चिकन आरो सागनाया जायफै सेम लैंग्वेज रो हाय कतर लैंग्वेज जे पॉपुलर लैंग्वेज रो चिकन जे नांग लैंग्वेज रो नो मनो गय जावै फै ए चिनो त्रिपुरा बा चिनो कबरक रोमदि ताबुक से जों एन्डेन्जार फोर ताकि जों एन्डेन्जार हनियाखन चलिखा मोटामोटी जों साका काखा बा साका कावै फायका बा बुलाइलाइनि रदों फायका नैमान गोसोखां जराव आंनि ना एग्जाम्पल रिसार्चआवनो आं जेफोर कलेज फरायो आं बांला अनार्स नाय फरायो एमबिबि कलेजाव आ मेडाम ताव रिटायार ओंखार इनके जों ककबरक साव क्लास राव बा आं दलक दं आंनि फ्रेन्ड दं ककबरक साव ये बान डायरेक्ट खनखर এই তোমাদের কথা বা তোমাদের ককবরক এখানে চলবে না আমি ডাইরেক্ট খনর ओके इनके आफ्रो लगो आं तो साइमेनिया इनके तो नि हन्ता तो सायाखौ साया इनके जिनि बायुसा जिनि रोजाब गोरों बर'नि थानिबो खोनाव बर' कलेज परिफ्रुबो बर'बो आबो हाइकिनो फेस खाइमा फाइगा रिगाने गाने रिसा गानदैया इनके ककबरक मा साया इनके अम हाइकिनो ककबरक सगलो जावंगे जों दाबो रमै नायखांगा इनके हाति थांनानै बाजाराव थांनानै बा गारि गानानै रिसा गानानै टाउनाव थांनानै जों साला बांला थाइनि सायाखै जोंनिया इनके ओ बांला सानानि नांगौ इनके नगद चिमिसे जों ककबरक सालाय अफिस होन्दी ने कलेज होन्दी यूनिवर्सिटी ने जे जाफोनो नों बांला सायखै यो सियोगिया इनके ओ बांला रो हाइकेनो चिनि जे चिकन लैंग्वेज रो नो इनके चिनि ककबरक तो जों ऑफिशियल लैंग्वेज ने जों 99 और 79 आरो गनो चिनि आरो त्रिपुरानि ऑफिशियल लैंग्वेज ने किन्तु असक सामु खलाय जायगिया इनके चिनि बाय न एप्लीकेशन रै माननाय चिनि कबैनो रै माननाय इनके रैबो परिनायनि परिमाननाय करै एक्सेप्टिंग यारो इनके चिनि एडिसि रो फै ताबु एक्सेप्टिंग चिनि बरं सामु खायनाय के अम हाइकेनो ककबरक रकबो चिनि बुइनि कखै हाबै थां काबरन मिक्सिंग लैंग्वेज रखनि हिनो कुड स्विचिंग लैंग्वेज रखनि चिनि लिंग्विस्टिक नि भाषाव हाइता जेमन आं ता हिंदी साइड दं इंग्लिश हाबै थांग नाय ये ट्रेन का टाइम टेबल ठीक नहीं है आं ता लैंग्वेज साइड दं हिंदी साइड दं yang train साइड दं टाइम साइड दं किन्तु इंग्लिश रो हाबै थां इनके अम हाइनो जोंबो बुनि लैंग्वेज बाय तंते बा बुनि लैंग्वेज नो सायाके इंया अंते चिनि कगो हाबै थां ये बरक बो चिनि कगरो काइसे क्वेश्चन नाव जे जागाव जों बॉर्डर दं ये आरके काइनि नो लैंग्वेज सलक आरि नालाय माहाय जेमन चिनि गुदखनि दं जों इनके बरक नो सामा खना दं आसके गुदौ दे खाइसि चिनि एडाप्ट नाय फैके बरक चिनि आरो नाय फैके लुन नाय फैके इनके अम हाइनो चिनि कक थाइराव बो हाबका इनके जों दाबु जेमन अब हाइकेमन सागा फ्रेन्ड अफ सालाया दा खना कलेज थांनाय दा इनके बा यूनिवर्सिटी थांनाय दा थांनाय इनके कयटाव इनके 10टाव ओके ठीक আছে एंगला ठीक आइता इनके जे ओके ठीक আছে ने आरो कगरो बियां दंसिला इनके आबो ओके ठीक আছে इनके तो ओके इंग्लिश इनका ठीक আছে इनके तो बांग्ला जों इथा कगरो सकर के किदां कगरो साइद इनके अमो हाइके लैंग्वेज रो कमाइ थाङो बा लैंग्वेज रो बुइनि लैंग्वेज रो थैयो बा लैंग्वेज रो सिब्रंगि थां इनके आबो किन्तु काइसे पपुलर लैंग्वेज दं हांगे नों सायाके यो सियोगिया के बरं आमां फाट फाइ दं गां जिको तिनि नन जे साइद दं जागाबो गोबां बांलाबो जों माया 40% 50% होला आनेर बांला फाइ दं ताङै हिंगागे जोंआबो लय ग्रिखौ के आबो रंनो जों ताबु जे जों मा परिया चिनि हिस्टोरी रो मा परियानि बागै जों बा चिनि कगो मा परियानि बागै आबो हाय ककथाइरो जों फाट ताबु गोबां मा ककथाइरो आजै चिनि कगरो ककथाइरो आगि ग्रै जेमन जों ताबु चिनि सैकं रो मालखुं रो बिजाब रो खनि जों कलम आमुन हनै लय बय रो खनि लय किन्तु ताबु चिनि ककबरक बाय दं सालायबा पपुलर सब सालायका साखामनो रो हनायका हास्ते रो हनै हलायका इनके अमरो किन्तु जे ताबु जे एजुकेशन दंनाय रो जे एमए बीए परि दंनाय रो बरो यूज खायले जे सैक्रं रो जे चिनि राइटर रो बरो यूज खायले के कामिनि बरो बो दंब्ले इनके बरो यूज खायमेन्याको इनके अमो तरु किन्तु ताबु निसिम साजागै दं इनके लासो तो जे चिनि बुरा बुरि सुरो पाइबैनाय इनके जे सोलोंजागनो गासै फैनाय इनके आफुरकै चिनि ककबरक सय इंगै बायसिने हेता बरंनि जे जेनारेशन पाइके ताबो जों मा परो मा ताबो चिनि एजुकेशन फर्स्ट जनरेशन सानदाके फैकल्टी तो जोंनो हनै मानका इनके ताबु चिनि बखाक्तै नो जों जे मानमानि रै दं माने सारनारका बोसलैता तो अब तो जों सेमलाल सारनो मुइतुमा खालायबिन कक बार बा मुइतुमा न हासो गोनाङै माइसिले पिनो जों ताबु चुचु बरा राजिबो संखबै हरा साबना बागै इनका ककनि मीनिंग
आबो नायनायखाय जों हासु गोनाङै मानसिलिपिनो जों दाबो हासु गोनाङै मानसिलिपिनि गलांखाबो किन्तु बो थैजा जाखा बिनि बिजाबरक सैजाक गोरै हिंगे ब उपन्यास हिन्दी शर्ट स्टोरी हिन्दी मीन्स कगलब हुन्नी कक्तां हुन्नी जोंनो गोबां मा नाटक रक जोंनो याफारि गलांखा बिना नाटक रक गोरै बिना बय रक गोरै हिंगा जों जे एमए खुलुंनानै बा बिए खुलुंनानै बियां सिलेबास साना मा खालामबा हिंगे ब आ जरासि आसके खावारे बरक किन्तु साइमेन्या जे सालसा चिन कगबरक जेराय परिवान दाउ बिना माइसिलै जों चावै दं ब संखबै एहुहुर जानो एहुहुबो हुर चाप हिंगे आबो जादुनि चापरो एहुहु ने जे जादुनि चाप ना रोंया फानो एहुहु ने चिरि खगैरो कुनो हल लगो चापलाय दं हां के जे मोनचिनि अनिल खरकसा जादुनि चाप रोंगो अर्केस्ट्रा रगो हिंगे गोबां मा जे दर्शक ऑडियंस रक एहुहु ने चिरि खग एहुहु माने आसके तंथौ आसके बोखानाङैयो माने साला पुरै हेमा त इंग्लिश abo ehu mane abo ekdom tongthok mane ekdom boka phatina naika aro samung khnawi ba ang ani expression ekdom tongthok suka हिंके इयावबो बो सेमलाल सानि आबो बो एहु रोजाबना बागैमोन चुचु बरा राशि बो संखबो जों जे तंख्रै जत तंथक जाथके तंनानै बागै जों दाबो हासु गोनाङै मानसिलिपिनि दं हासु गोनाङै मानसिलिपिनके वाति कलायनाय सालसा सालसा आसायनाय तरनाय तरकै साबो जानाय जोंनो जानाय आबोनि बागै बर' हासु गोनाङै मानसिलिपिनि गलांखा बर'ना पिनजा जों दाबो जाय दं इको जों तिनि रांखकसा मानै दं बर' बय सैकलाङा बर' बिजाब सैकलाङा हिंके कगबरखौ खुलुक जाखामो हिंके खुलुक जागै आं ताबो इको अ जागा फाय नों बाय रिंजाखा नोंहानो इरिंखाम नोंहानो सिसिनि काम किन्तु बर'नि आरो सैजाकबाय जों दाबो माइ खबजा जाय एकदम कुबिको सार आं तेचा क्यूरियोसिटी बे संसे बन्द सार आं आबनो खूब रिफ्लेक्स खाइनो चेष्टा ट्राई खाइनो जा खूब मारो जेन बेंगलिन को एकटो बात आं आबनो कगबरक नि वर्जन आं नायतुगु बाबा तब खूब साका तां माने सों सालायो नोंका बाहाय सार गंमा दं ठीक आसे र सार आबनि कगबरक कक थाइरक संनो के साइरे दिस जाते जों अ कगनो टानि माने जाता कगबरक कक थाइरक दं गांगे जों आबो सालब्रुम यूज खाइन बागे आबो फायाबो सर स्पेशली माने के आबो रिप्लेस माने हिंगे त जों कक मांसिङ तो हिंगे आबनि कक मांगता आबनि माने की हिनि सिंमनि त आबनि कक मांगता सिंगे सिने त जे आबनि अर्थ ताम हिंगे कक मांग के तार माने हिंगे आबो इको आनफानजि को फाया है त माने आबो ता कगबरक ताम हो आबो माने तो कगबरक कक थाया सर आबनि कगबरक त दं अल्टरनेटिभ तंनानि तो कक गांगे इको जोंबो दाबु जों अ जागा लाइन सकबाय गोबां बरक जों मेसेज खेले हिंगे फना अमनि कगबरक सो खाइगेरि हिंगे तापै जतनो मोटामुटी ता वासै फाइमा जरा कगबरक सना सावै वार सावै फाइमानि जरा के जतनो कगबरक न रुतुक लायो हैता के जेराय फाना आसाइदि बुमुं कगबरक फाना मुसलाय के जों जेमन ताबु चिनि तो आगि कगबरक कक थाइ मिन्स तामबा के वाखिराय तो खिराय पुं खिराय गाव के चलारन बुमुं के yang बरैनि बुं के तो खिति वाखिति को हैता आ तो खिनु तो खि किन्तु सर आबो से काम दं नाबला सर आबो गांके हाइ रिजन फुरा बुरजों सामो खानामानि आबोनि कारण के हाइपो गोबां बुसा जो आनि साना थाङा आनि नगो नानि चिनि आसाइ सं सयजना खरक दक हाइतां के हाइकिनो आगिबो बो बुसार बाजियाफो आगिरो तो डाक्टर रकरै इनके कष्ट बा मा भाइ फेसिलिटी करिङ थैमैना इनके मताइ रक साव हाइ साव रखनै मताइ रक तलाङ रखनै बुमुं रक हामिया फारलाय दां वाकि टकि नोंगे साव नागो नासिको नायबा हामजां नायबा के एया भाइ फालाय दिनि वाकिराय तो खिराय पुं खिराय आहाय रं लायका हाइतां का भाइ के बुमुं रक सर आंखौ अनसु आबो से काम दं ना हिमा दं तेब काहाम तंनानि तो को आगिनि बर हाइकिना ता शिव चरण रखनि फालायो नुगुराय रखनि फालायो इयम तै हाइरक ता आगिनि बुमुं र हाइता एकदम चिनि फेदाम आयो अब के आं चिन फारन बरन बुमुं र जे खनामानि हाइता अमरो गांगै सयसे कक बर हाइरन ता बन थारक गाबो चिनि आं हाइता गै जे जेराय मिरि रखनि फारजाका गेदा ताइ आनि बुमुं तो इगो रविन्द्र हनि हिनजाका के आबो तो सर नंग जेनेरेशन चेंजेस तो अब माने संस्कृत बेंगली हाबै थांका मुंरो अब हागेन रविन्द्रनाथ ठाकुर त्रिपुरा तो वाइबा फाइगा आफु रगो बिनि बुमुं र अंखना गानि बुमुं रविन्द्र फारै रेखा बा रविबार आसे हिन्द रविन्द्र र फारका अब आं रुतुइ मैnya हाइता के जे मुआ बोजों फारै रेखा के अब हागेन इको ताबु सुबु सोलाय जागले हाइता के जे नों सामाने वार्ड हाबै थांगा के अब जों सोलायना हम्फानो एकदम फाचा लयसिंलिया हाइता फाचा फाइलिया के अब जों तिरक एडुकेशन सिस्टेम दंखाय
जों सब समय नमनि यूज खाइके अमो प्रोसे फाइजेनाय हायता ओंके अमो जों दाबो नरना हमबाना एकदम कामजलि सोलायरेका हाय अमो फाचाके नरिमय अब जरा नांनाय किन्तु सालसा अमो नर काइसा लैंग्वेज नो जों प्लेनिंग खालामनो थाखाय ताम खालायनांनाय ओंके पुला सिलेक्शन सिलेक्ट मा खालायनाय ओंके अ सिलेक्शन खालायफोरबो अ कक बरक तो आनि कक सिमिया दो अमो जतो नि कक निनि कक आनि कक माहाय ओंके अमो जतो नि कक हनिनो नों अब निनि सिमि प्रॉपर्टी हनि नों वान सको ओंके आरो जतो नों थानसा खालाय फायै पुला सिलेक्ट खालायनाय बाहायके चालायनाय ओंके स्पेलिंग मेथड बाहायनाय ओंके आरो नों डिक्शनारी ओंके नों आरो बिनि राइटिंग सिस्टम रो अमरक नो चाबलाय आकुलाय कैसा लैंग्वेज प्लेनिंग मा खालायनाय उलो नों अबनो पपुलर मा खालायनाय अबनो नों बासि माना सन इयमतै नों सन ओंके और रग बासिनानि बा तिनि खनानि बिसिं बासिमा ओंके चिनि आरो बचों थानसा ओंलाया बा थानसा क्रै बा चिनि गभर्नमेंट नायखा ओंके अब एक दुई दिन बिसिं क्लियर खायरिमान ताबु जे साना थांके साना क्लाय हायता जेमन स्क्रिप्ट रं तै रो स्क्रिप्ट रं तै आं साना तो को याय पनि किसा सानानि मुचुंखा के स्क्रिप्ट रं तै गोबां तर्क बितर्क थांनाय जों क्लास 12 एग्जाम फोराव नुक्लायखा जेराय रका हा क बांला स्क्रिप्ट बायदि सैनाय रोमान तो इंग्लिश पयनाय मामा गोबां के चिनि आं पारा आं जे परि फेमेन पारा क्लास 5 जो आं जे पास नि फेमेन जो आं क्लास 5 मामपुरा अपरा आं टपर आरानि हायता इनके अपरा आं 50% होने रां रबो मानसा तिका हायता इनके खनाकाव स्कूल खरकसाबो स्टूडेंट क्रिया ताबुं का स्कूल ताला राजा टीचर खरक नि जब सो दङ न जा ट्रान्सफर खेराव जा स्टूडेंट जो करिके साउन्ड फोरोंसनायबा इनके तांगै इंखा आंगा गाना गिनि इंग्लिश मीडियम गै थांबाय जतनो निनि बल फालि जानाय वा फालि जानाय वो इंग्लिश मीडियम रो वो इंग्लिश मीडियम पयनामो जो ये ता आनि बसा आंबो इंग्लिश मीडियम नो रि दं बा इंग्लिश मीडियम परि गोबां मा एडभान्स दं एडभान्टेज दं ना इनके अब न इंग्लिश स्क्रिप्ट रौ तै बंगा इंग्लिश मीडियम नि पयने रो मामा के ताबुक तो के पर रोमान न चालाय जाखाना बांला अंगै तो जों जेमन इंग्लिश मीडियम पयने रो बरक इंग्लिश मां परि मा फाइ गे हिंदी रगो बांला रो केन जलि जालाय मानि परिमेया बांला मानफना स्पेलिंग खाइमिया जेमन आनि बसा ताबुंगै तो हिंदी के पयना बुं जाया आहाय रक्ता अंके इको अंके जे इंग्लिश मीडियम पयने रो आबुन साइमन हायता बरो रोमान स्क्रिप्ट अंके चादा हायता अंके अमो हायरबो जों नुगै दङ ताबु हायता सर ओ लैंग्वेज नि माने जों खबर साकाबा लैंग्वेज तो सायगा जों स्क्रिप्ट न ता सायगा तो अनंगिया कां जों सनम सुमा सर ताम एडभान्टेज स्क्रिप्ट नि एडभान्टेज तामो बिनि डिसएडभान्टेज तामो अंगे जुदि आं देबनागिरि ना खाबो बिनि ताम एडभान्टेज ताम डिसएडभान्टेज ताम अल्टिमेटली जों बरं चुज मा खायने जे बिसे सनो एडभान्टेज नाय जों बरं चुज खायने अब तो आनि खरसानि लैंग्वेज अब तो आं थें सागा आमो तो लुकुनि लैंग्वेज आमो तो आनि खरसानि हिनेंगे तो आं आनि रांगे तो आं निजि ताम खायने मुजो आं खालायफैखे आनि रांगा आं तिनिबन सोबायने खानाबन सोबायना अब आनि लुकुरं जे नाया आबो नोंथुन आं तो आबो सानाय एसे फोरोंनायंगै आं स्टुडेन्ट नो आबो नो साव पुला क्लास फाइगा के नरो जेसे बायफान सिरि नरनि जे मुसुं माने सिरि न रोमान सिना मुसुं के सिरि बांला सिना मुसुं के सिरि हिंदी तो केबो मानिया हिंदी तो सिलाया के देवनागरि बाय तो सन सिलाया आं फानसे सिमे हायता इनके बांला के सीमा के सिरि रोमान स्क्रिप्ट बाय सीमा के सिरि जों बांला बाय फोरोंगैरो बांलाव चिनि ककबर स्पेलिंग खायना हिंगे बते किसा जुदा खायो जे अनि साउंड नक साकारगो एपोस्ट्रोफी एस रमा हायो कमा रमा हायो मारो जेमन गरक सिना पुरकायता तंग बा कग हनि सयफोरगो जों क गर उ साकाव कमा हायो मारो आब्रो जों जतनि क्लियर के फोरोंगैरो नि ताव एडभान्टेज डिसएडभान्टेज नि सागा अंगे तो जों जेरायरक जे नायमानि बा लुकुरक जे नायमानि जे सिकिरनो जे नायमानि अब आनि साइसुनि कोग्या पर जे नायमानि आबो न उथुन हायतांगे तो ओ लैंग्वेज तैबो स्क्रिप्ट न तैबो जे भाषा कमिशन बा स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिशन जे पुइला तो सेमाचरन त्रिपुरा बाय जे 1990 खाजाका इनके आबरंनि फल बा आबरंनि ताम बथाइ खाबो तो साइमेनिया इनके ना तेविसा 99 नं खना कुमुन कुनु चुंद्रि बाय दा भाषा कमिशन लास्ट निको उपजाति भाषा कमिशन हनि सायको बाय पवित्र सरकार हनि केलकातानि खरकसा लिंग्विस्टिक नं खना बिनि 2004 राव लेटेस्ट इनके आप्रुकाय बिना आप्रुकाय जतनो रिसर्च खाइबैयाको खाइबै जे क्वेश्चन सोंना दान सोंबायाको बाय बिनिखाय रिपोर्ट फाले फायका किन्तु रिपोर्ट पाब्लिश खाइलिया बिसिंदै दाबो जतन यागन दं बिसिंदै आरटीआई रो खाइ ना बायखाको बायखा इनकाना रोमान स्क्रिप्ट न 67.1
75 point Romano prefer khlai Romano support khlai inke Bangla na 22.49% inke yang nijini baithang script no sanlai baksa aroke 9.95 asuk bornia research khaima da manja কিন্তু আবনো সরকার যত সিপিএম সরকার তংমানি আবনো বো খাইলিয়া ইনকে আবো হাই ওয়াই থাম স্ক্রিপ্ট সিলেকশন বা নিনে ভাষা কমিশন টমিশন হनै আইকেন পাই থাকা তাবো রিসেন্টলি তাবো চিনি অতুল স্যার বনো চেয়ারম্যান তুই তাই কাইসা তাবো ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নি খাজাওকা ইনকে আরো তাবো বড় নাইকলই দং বা নাইলাই দংলাयो ইনকে বড় তামজেন খাইলাইनो इनके आबो के आं तो सानाय एसे फोरोंनाय एसे ककबरक खरकसा स्पिकार गानि बो किसाले इनको साथाय गांखाय जे सेपानो जे लुकरंनाय आबोनो अंनानि बान्ता आबोनो अंथुन आरो आंते पलिटिक बा थानाय पलिटिकल थानाय तो करिखा अंखाय को पलिटिकल इशू थांगा अंखाय आबो माननानि ताय माने जरा बेलाय गदोगमा नांनाय हैता गाव निनि आनि जतनि राइट दङ सानानि गां बा खंनो मा साव जेसे पानंथुन जे स्टूडेंट नायो जे फोरोंनाय जे सोलोंनाय जे इंटेलेक्चुअल पारानि बरक तो बुरा परिबो माया कोइ माया बनि तो रुमान्दा देवनागरि दा बांला आबो तो बिनथानि बरक होय जों जे ताउ जोंहाय फोरोङै दंनाय अलायनो दंनाय जे स्टूडेंट जे सैक्रोंर बरक ते जे लिंग्विस्टिक र बरक नायथुन बरक वानसुलायथुन अमन अंनानि बान्ता जतन थानजाङै ओंखांखे स्क्रिप्ट रक जेसे पानंथुन जे बरक गसियो आबोनो अंथुन हायता आरो निनि फानदं हनै अमनो अंखांगाय ताबो बेलाय जाया खलायनाय हायता ओंके स्क्रिप्ट रक तै आं आसु सानाबो थांया ओंके किसा सानामु जोंगे सागा हायता आं ताक सार आं सोनामु सुमा अंके जरा लेखा पढ़नाय रंबा गैता सार तारम दे आं ककब्रक ति पढ़ना मुसु रम दे पीएचडी जरक खाय आं कलेजाव फरायना मुसु प्रोफेसर रंना मुसु मुता सोर नङाबो स्टेप कायसे के स्कुल नि सिमिता जों भाइके माने सिनि ककब्रक नि फरमान लाइन बाके जों थाङैमान आपनो सार नके सिस्टेमेटिकल जासन स्टेप बाय स्टेप सार किसे सुग्रु ओके हामबाय कायसा लैंग्वेज एडुकेशन सिस्टेम थाना निंगे किन्तु याफां जिमिनो बो माफाय nge kokborok ni khetre pan hunsi na kokborok ni tui hingang ke abo kintu kosom songi phaimani si nge ang sana thang ke ang je thajing saka ang je class 1 ni simi 5 jara poriman jaga ang class 3 jara kokborok pori ja nge chini kokborok bai class 8 jora ro kokborok medium khlaijak tong boy kokborok medium mane na abo ni social science pan handi abo ni tui no kokborok bai sijak bijab 8 jora ba 7 jora sijak tong tapan tong means aborok pori jaga saimenya ba phurja saimenya agi asuk jora kokborok poisa pukjaka abo only kokborok medium kokborok bai nini science ban nongthun kokborok bai sanamda takon muiduman tong ang iko sini prithibi kha ball ni high kicking leluk je sini wall ngai iko ball high kicking abo kokborok pori mani ke takon ang arani rhymes rok mani tong ko ang class 3 jora kokborok pori ja nge kaisa language বা কাইসা এডুকেশন থানা নিগা কিন্তু পুইলানি সিমি যেমন তাও ইংলিশ মিডিয়াম রক নার্সারি সিমি চেং के नार्सारिनि सिमिनो नों ककबरक बाय चेंगि फाय हाइके तलांना नांनाय कायसा सिरि कामा हाइके फायना नांनाय के सिनर उल्टा पाल्टा अंखा के आंबो आबो हाय नंखा आं आनिन साजिन आं पुइला 3 जरा ककबरक परीक्षा आबुनि परे 4 5 काखाय खिदार हबाय के ककबरक काबर कसकरिखा मसमा पड़ली आं के बियां तंसनाय बं के आं क्लास 6 ngay umakanto test rupaya nke umakanto test rui passing ka angkara porika anto tono bangla medium nke aro ang class 12 passing ka college thanga ang bangla honors nei porifyu bangla medium jotono nke pori ulo university thana nangka ke ang aproke english version o soika apro ang linguistic nai porika nke ani bagi belain tabung ka ang ke ang english haino buji to buji ya no Engke ang mukus ro khalai kun mote ke pas ro ngi fege angge afu ro kon ang wan au ta ba wan so ang angin simi english medium porikha angge tang engke number nai male absu number ai se ka ham ngi tongu kintu ang english mas manya ma haita to bang english bai ma porikha kosto ma khalai ka 2 bosor eme ang english bai linguistic monte english bai gabono pori nani ko thinung suka haita ni bagai engke pori phaibai no phaiga angke tamo khlainane linguistic pori phaiba kunse samung kringi thanga inke kokborok diploma ne khanaga kokborok certificate course ne khanaga apro gandi gato
paradise chong kan Salah ni boya gata ni ko. abo 2000 ang to 11 pai kha ang 12 ba 13 am hairo ingke jaga o Kokborok ngang ke khnao ingke bang thangi certificate course khai ke 6 month kaman pore te se pornya mu chung ka ingke diploma khai ka ingke diploma khlai pai kha ang jeng chakiri rong bagi lai sula jati ka haita ingke jeng tabu afro college jeng pe bi kha college 2011 no eba 12 11 নঙ্গান যত কলেজ ন মোটামুটি ফাউন্ডেশন এবা ইলেক্টিভ হিসাবে কাইসা সাবজেক্ট তনি রেখা বাংলা ফান্নারি কগ্রক ফান্নারি আবার কাইসা ইলেক্টিভ তাক তো দংনো ইনকে আবার হাইকে চেঙ্গি রেজা খা ওমেন্স কলেজ নিনি খুমুলুং কলেজ এমবিবি বিবিএমসি কে কয়টা কলেজ চেঙ্গা খা তাবু গোबां কলেজ চেঙ্গা খা ইনকে নাহাদে আং বিয়াং ক্লাস 3 দংমানি ইনকে আং পুইলান সিমি মানি ফাইগাंगे তো আং কাহামকে পরি ফাইকাম কিনো অর্ধেক মর্ধে কলেজ ইউনিভার্সিটি পাইবেইছে তাইসা কগ্বরক Kang bangla honors porimar jodo pokbai kha linguistic porimar jodo pokbai kha inke systematic nahari tam gap ngi tong ngi kintu systematic ke thanya olong gangke diploma poripepe ke chung chakiri sanlage chung assistant professor manani upujukto rodi inge higher education olai salai pro ke saja ka ai nor MSc gri bahai king nai inke na pro khoroksa satai kalayo PB acharya nam khana khoroksa South Indian ni Chinara vice iko pai governor ngi chok pai haita boy malai lai ko ma chini NGO malai lai kya inke boy malai ya pruno chung MA krung nani bagai bo chung no ko khai ke aroni BC no ringkha kogre MA krung nani tam problem chadi kai ring jagui chungja kanga ke logi logi no khulogoi mar khai inke 2015 no Kokborok PG course khulog Aku dah pilih sah. Abo no puila hanggang ke jeng college already no diploma phurangbai jeng college already no guest lecture khai tong lai tika guest lecture college phurang mana no buike wan sung rang kebang ma kintu rang hanggang ke ekdom kisa gao sab satok liya hai ta gao mas mas manya long gang ke kaisa test na nai kaisa entrance mar nai hanggang ke thanglai kya entrance sab jeng no jeng hai ta je phurang tong nai rok jeng no topper rok ba jeng no gesino student no khorja khoroni man ka ke 15 cheng ang cheng no puila best nge 15 no pai lei nong kholai ka nge tabuk to sat atta best rong lai kana nge nong kholai pai mi ya golo chin se junior of pai ka kholai pai lai ka nge 2017 18 te best kaisa nge 19 nge no PhD khulo ka haita PhD cheng ka nge afro khorok brita sit tong mana only Dr. Shomir ne aroni khorok assistant professor bo simina aro doctorate tonga bangke te krosa sini biman sar tonga bo hangke linguistic officer angke bo non teaching staff ani bo PhD ni guide khaimia angke te man kham angke te sep sap man kham angke ahai ke PhD 19 no chengja khangke tabu ko recently khorsa payan sini biplop Debbarma sini friend sin dolno bo 50 no chungbai puila hablai mani angke bo chungbai 70 no paija angke bo 90 no PhD puila habnai ro ingke khoroksa muito mano sini omol hne omol Debbarma bo PhD khai tamang toma bo suicide khai bini tamja ningkha bo suicide khai thi thang kaise PhD tabu khali tong means kaise seat vacant tong abo tlang jaya ko ge mo haike sini PhD rok chengkha ingke PhD chenglai ya kolai hinga ke no cheng kabang mas biang biang se hawi thang do ke ang tabu kisa step by step saw nai tangke puila no nang PhD khlainani ba assistant professor ngi phainen bagi tamna gangke puila jeng college nini subject tongkhaisi nang MA ma porinai nge 12 nini subject tongthu kurithun college nang number kaham gangke admission manai mannai Sama 12 jora nangya na criteria. 12 jora nangya haitangke jeng tabu jemen chini college pa nongkha borok tabu bahai admission man gangke borok ni 12 nin mark total jeng plus khlai pasta subject je kebang plus kai ngi nang ta bo subject no choose kai Kokborok aro taisa Kokborok mar tong hai edeng nai Kokborok mar yang ni na pasta je top simi abun edeng nai ge jodi nang bunchi kebang tong ke nang select nai ge nang mansa nai eta nge tabu to jotno honors ngi thang tabu to NEP habi thang college level ke NEP ngang ke kaisa honors manan nai boina ni nge honors nai porikha nge bolo nang MS hogoi jodi nang Kokborok subject man ka abo entrance mar nai ingke BA ni Kokborok tongo ingke entrance ni MA tiki kha MA pass ka angke
जों तो फार्स्ट बेस इनके न्यू सब्जेक्ट एकुनो अमो कैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दं अब नेट होने हिनो इनका अब नेशनल नि अब कैसे नों एग्जाम पास मांगनाय इनके कैसे सेट नहीं दं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इनके अमो बते कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर नि इंगनानि बागै निनि अब नों पास मांगना नांनाय इनके ककबरक नि बागै न्यू सब्जेक्ट इनके जों यूजीसी नि गाइडलाइन अब गोदाल सब्जेक्ट इनके आबरक नाया जों दाबो नेट ग्रिफानो जों नेट क्वालिफाइ नि समान दाबो गोदालनि नायाखौ आबोनि बागैनो जों एसिस्टेंट प्रोफेसर तलांजाखौ आबोनि नायनि बागैनो जों इखौ मानखा हैता इनके किन्तु ताइ एक दुइ बोसोरनि परे हिंगा इनके अमो नाङै थांबाय नै इनके जाबो जे गोदाल परि दंनाय बर'नि बागै सेट सिगां हाबोनो स्टेटनि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आरो जों हाबोन आबो पास नि मानखायसे नों आबोनि एलिजिबल हाया इनके एलिजिबल तो पीएचडी खालायनानै थाङा आंगे जों दाबो एमए पाइमेन यागुल कैसे रेड एग्जाम होनी मारा नाय गार रेड एग्जाम के आबो आबो पीएचडी हाइनो तांके ताबो के तेम नियम गोदाल गोदाल फाइके ताबो गांके पीएचडी खालायनि या गांके असिस्टेंट प्रोफेसर मायांगि थाव एसिस्टेंट हन मायांगनाय ताव नियम गोदाल थावका असिस्टेंट प्रोफेसर मानानि बागै गांके नेट पास खालायनो नांनाय गाजे पीएचडी तारपरे से टेप कोथिन फायो हैदा जोंके जों तो दाबो नेट ग्रीन मानि थांगा जों तो वेरी वेरी लाकी नि मानो पुइला बेस इनके तो मानि थांला या इनके तो साखा इनके इकोमो दाबो स्टूडेंट के तालंनि बागै अबनो कैसा गोता कैसा बीए नों गाहाम के परीक्षा से एमए मानाय प्ले इनके एमए थानांगै नों बीए नि नायजाकने के आगे तो डिप्लोमा दंखायपन उमु नि दाबो डिप्लोमा अब अफ नि थांगा डिप्लोमा अब स्टूडेंट करेंगे अब नि थांमनि गाबोन परे तै खुलुमलिया इनके फैकल्टी गरै एमए दा फोरोंनाय ना यां डिप्लोमा दा फोरोंनाय गरै अफ खायरा जाका फैकल्टी दिंगे आं तिनि खाना डिप्लोमा खुलुमनाय इनके डिप्लोमा गांगे जे कुनु बर' थाङै परि उइ बलो एमए हाबनानै सेब साब दं यां बीए बिनि सब्जेक्ट ग्रिफानो हाबैमान के ताके नों बीए सब्जेक्ट दंखायसे कावरे एप्लाई खायमान अब एंट्रेंस पास जानानै ब थों दंमया गार पास इनके ताबुक तो जिनि yang dormonogro फाइसिं मुते कैसा एल्बर्ट ना आयुबर्ट होने कैसा इंटरनेशनल आरो एमए खुलोका प्राइवेट आरो ताबु यूनिवर्सिटी एल्बर्ट ना आयुबर्ट होने इनके आरो ककबरक खुलोका इनके आरो ककबरक स्टूडेंट दं yang tabu dama di यूनिवर्सिटी नि ताकलेन सिम खुलोका आरो ककबरक नि एमए स्टूडेंट सेन सिलेबास फोरोंले गोबां हाइसिना ताबु गोबां मा हाइता इनके अब तो इनके एमए पास नि जे बीएड खायजा गोबां पीजी रमान बायखा वाइथन पीजी तलां जाखा इनके आरो चिन स्टूडेंट गोबां मा चाकरि मानबायखा इनके बरक एमए पास खालाय बीएड खालायबायखा बीएड खालायमानि यागल इखौ मानखा हैता इनके गोबां मा दाबो जरा तो गोबां मा सेब साबनो दं जे गुरन बागै हैता कबर पयनाय रन बागै इतामके नायनायखा आंगे गोबां मा फाइ दं गाबो जाया दा साइमिया तांगे जेन कबर के आसके स्टूडेंट फाइ सिनि हामजागै फैबायता हामजागै दा फाइ नाम कम गोबां मा नै पास होनि दा फाइ तब सिनियर जों साना थाङै सिनि खुमलुं कलेज रग 900 स्टूडेंट एप्लाई खायो गांगे 700 स्टूडेंट ककबरक एप्लाई खाय के जों आरो जतो डिपार्टमेंट दं ब्लेके बागलायसे माना इंगा आरो ककबरक सिमिंगा ककबरक कलेज सिंनि थांगन हायता साना थाङै ता इंगा आसके स्टूडेंट नायो गोबां बरनो जों रिमेया खायरो आनि बरखनिफोर आं रिमेया तांगे बुइन डिपार्टमेंट दं बरनो पुंगा नांनाय गानर बेगलाय थांगा आंगाय तो उंगलागले हाय याबो हाय ककबरकनि बागै गोबां सेबसाब दं ककबरक परिलायखा आंके इनको जों तिनि ककबरक परिउइ माइ खबजा मा जाय दं हाय बुइनिबो हायके न सेबसाब दं हाय बेलेग खातस लास्ट दिगन सबै सर गां न ते सावनाय सर नों इसा सिनसराय परितनाय र बंनि बागै नों किसा कक सर दे सर ककबरक ति परितनाय र बयते नों मेसेज जदि रनम संखे अब सारि सर गाबन उलो sin kongor kongno sangte kucuk kaham keceng khai telang nang ngake tam rok khai te phaini thinang rokota thinang rok ni step rok tam na abno kaini no mili sasiri ककबरक सेराय रंनो परि दिन हुनि साना नांनाय एमेन साना मुचुङो तांनि गांके आनि मानि कक हाय खोनाथक तंथक बा आइको गोबां मा जों ककलब रग खोनाव आनि मानि ककबरक साबो सादात खोनायबो खोनातत इ बागैनो लुकुरक सेरेंबाय दे ककबरक सबसे सिगाङो साइमिया तामुके इको चिनि ककबरक आं वान सुगो चिनि ककबरक हायरो बुइनि लेंगुवेज रो करिना
아스게 크나토 하이다 클라이뜨뜨이 크나뜨뜨이 앞뒤 하이럭 방라로고 잉글리시로고 능만글라 아콕테로망 जेमन जों बांलारावबो कम्पेयार खालामनायखाय आं कुला दुनुगो होननायखाय बुन बांलाखौ इताम सानायबा बेथारक जोंनि मा सानाय दुनुगो मारो कक थै करि बोलना चिनो रग माय कक थै रग के कक बरो कक थाइ आमानि मानि फेमिनि बेले खोनादो इनके कक बरो बाय परि खांगां के आनि थानि इजि नाव आनि थानि बेलायनि कलाय के चेराय रग पुलानि फार्स्ट स्टेप से बुमानि कक सर इनके स्कुल थांगे बावन कक मान खांगे त बेलाय न कहा के ताउ जे एनईपी जे स्टेट गभर्नमेंट हिंदी नि नेशनल गभर्नमेंट हिंदी बर'फ्राबो एनईपी चालु खायमायना आबोनो उनखा जे जत लैंग्वेज नो बरक नायो जत लैंग्वेज में जेराव कुइला मा परिथुन आबोनो नायो इनके अकक बाय परिखांगे तो आं आगिना डाक्टर इंजिनियरिंग दंग मा आसके कलाय आसके आराम नांगो के जों दा कलेजाव फोरोङै दं के बेलाय बेलाय आराम नांगो जों जे जागाव बांला फानो सादि हिंगा जों बांला फानो गोजानाय इंग्लिश बाय सादि इंग्लिश बाय गोजानाय किन्तु कक बर' बाय हिंगा के आं बनो आं kesayakin Simon kok bro frengkang ke ma puri kang ke belai easy abun ang cerai rong no ba student no sanam chong no kok bro subject nai puri di je jaga shape dong a shape no ta shape ledi tangke kok bro ni kabang ma ni ta fano chakri rong ni line fano hundi kabang ma shape sap ngai tangke ko jung taibo lo ro thangang ke kok bro परिमैया कुनो बांला अफिसियेल रो फान थांगा बांला सानाय मामं गोबां आ जागाव जुदि बांला कक बरो नों लेटार रखा के परिमैया गारो ट्रांसलेटर तलांनाय बर मा तलांनाय आबुस नियम के एडिसिरो के जुदि कक बरो एप्लिकेशन परिमैया बांला सानाय के परिमैया निके आरो नों कैसे ट्रांसलेटर चाकरि मा दाव हायदा मो हायके गोबां मा सेबसाब नोसिनि जों आगे जे पीजीटी आइको जों आइगे कक बरो टीचार हनि खोनाका गाबो नामनि गोबां मा बिसिनि परे केबिटी रेगुलार बाय याको बाय बाक्सा आबोनि बसाबोते रं ताव डाक्टर इंजिनियर के आबरंनि माइकुल थाइबे याको बाय बरंनि जेनेरेशन पाइतम किन्तु ताफोन तलां जाय आबके पॉलिटिक्स थांगा आपन था सालिया हायता तबो अमो हायरक सेफ साब दं के अमरबो उलो आसै फेबिउनाय चाकरि कायसे सानाम जाखाय आबो पाइखेंगे त बरंनि आबो फिलाम नाय नंनाय या हायके चाकरि त फिलाम बेकान तंखाय फिलाम ग्रिंगे त फिलाम ए कक बरं ते सेफ सामने कक बरं ते कॉलेज खुलु जानाय के कॉलेज ताबो खरसा खरसा एपीसीरी मानियाको जतो कॉलेज मानियाको ताबो 24 ता कॉलेज जनरल डिग्री कॉलेज 24 ता अंखा के जोंहा प्रमाण माने 18 जना सिंगे तै सीट साइड खाली सामनि बागै इंगे आबोके एससी रनि बागै पुसनाम जागाय दनि जनरल एसटी एससी नि मासन के एससी साइड जन बागै इंगे एससी रनि बागै आं सानामु जों ता यूनिवर्सिटी खरस एससी दं बिनि बागै खागै सीट खाली माने खाति जाखायता एमए पास नि फायके ना जेफ्रो इंगे बके ते कंपटीशन नाया जों तो कंपटीशन लाय कादो लाय काठलाय मा फाय 61 जन ना बसगो इंटरव्यू फेस मा खलाय का रिंग जाखा जन एलिजिबल इंगा आरो नि बिसिङो 18 जन ना 18 जन टिकि मानि फायने ना फंतमन को इंगे म हायके नारो फयलाय दि इंगा आं ताबो कक बरक सिनि कक बरक जे खना थक मा कक बरक न मथांना ना हिंगा के चिनि गोबां मा खलाय थायोबा चिनि गोबां मा सामुं दं के आ सामुंरोनो नों आंनो मा खलायनो आ सामुं आनि सिमि होनो इंला निनि सिमि होनो इंला के जों चिनि कक बरक जों थायो जे सालाय माने चिनि कक बरक बुनि कक थायरो हाबै थांगा के आबरनि याकांनानि बागै आबरनो नों सब समय यूज खालायनो बागै आं कक आबनो सानामो जों के निनि अमो हाय चम्पनगर बा निनि अमो हाय खुमुलुं आमचेराव बायनाय साबो दुकान दगो बा बायनाय साबो फालनाय साबो चिनि बरक नों आं के आ जागाराव नों किरण मेडिकेल हॉल आपति रखनि सैकांगां के अब आनि मकलंगा आं जाजागिया पाइनै साबं के निनि बरक न इंगे नोंगारा कक बरक बाय मुं फादि कक बरक बाय चाथाय न चामुं न आपति रखनै बा पिलाला निफोर फारगा कायसे कायसे कक थेरपान तोन्दि नों रेस्टुरेंट मानिया के पिलाला रेस्टुरेंट चामुं कथु रेस्टुरेंट के अम हाय कक थायर फारगांगां के अम हाय कक थायर बाय फारगां निनि कक थाय तंनाय निनि कक थाय फुआर जानाय इंगे जेमन जों अराव फायगांगां के बरंनि बरक जाते कक बरक मा सानाय जों साउथ इंडियान थांफ्रु आं कायसा मुइतुमान मोनता शेयार मा खालायनाय के माइसुरो थांफ्रु ए नारिका दाम नों लायगोन हानि नारिका दाम नों लायखा नोंलाय नालाय इंगे बुरा खरकता दा बायतानि फाल जाखा के हाउ मच नि सिंगा के बुजिया के कितना नि सिंगा आबो बुजिया हिंदी बुजिया इंग्लिश बुजिया बनबो साइतों का जों बुजिया के हायनो का एक्स्ट्रा का रिडन लायखा हायता बुजु जानि का साइसे मालिया के बरनि आरो ना हारि के चिनरनि जेसे रिक्सा सनाय फानो
Hindi bai fan sengdi English bai fan sengdi bo musu kini sairi man kintu borong ke boni basa bai sai dong boni basa no busuk dam ro nai ke chino ro busung mai khaina nang nai je chini edisi amse phagyang ang ke nang kokborok thaisale sana nang nai মানে সারাবো যতনিন কন্ট্রিবিউশন নাংতা হাইছে hai amoni ni ani chimi yang ang ke jaga jaga nang bumung siren jeng mizoram thangbro nuka kabangma goli goli chigon chigon jotto jaga na signboard borong language te English bai ke nang ni aro language mo thangnar nang ke hai khaidi jotto khumlung amse rong je dugan ono jotto no kokborok bai sidi ge ni chere ache ke kokborok bai bung fardi ge bui masne oni meaning tam oni masne ge jemon chung tabu kabangma bumung ro khana to kokborok bai to ge jeng aboro phallaya ngena jeng jemon Kristan ni cera inga ngena Kristina ro tai tam tam ro bung phayo ge nini Hindu ro baksa baksa agin to motai bung ro Kartik Ganesh kintu bo Kristan haita bung ke Ganesh yang protima ro haita bung ke protima ge protima no motai no se ge kintu bo Kristan ge abro bung ro change khlai kokbro fan sanamina ba kyang ke chao haita aba ani saisa inge chere ke tala je ke bung phanani ke dugan ro bung phano phage inge chini kokbro bung phanani inge abo hainga ke ba jeng je jaga bo angke to je jaga phano borgoi phana kokbro sao ang buseng ge borok buisu buya se ma sao inge seng bo ang bo fuila English ro maya furu bo ang bo haino yagra bo tai lo khai chini body language tong body language ro seng ni ko ro chini ma ro no khang ka I love ro khone I love you ni samoro ya si ro bo samo no ke body language ro khaino borok bo ma sagra nai fuila chini sign language seng danger no bai ke bujiba inge nang ab ha ke body ro bai no ma sagra nai ha ke nung ang saga ke ok ko thang tong nai ok te ku cho ka nai gabon ani message haita jotono ma salai হামবাই নরনো পাইফ্লাই খাবাই হামবাই নর পাইথাক জরা সিনো এপিসোডস বাই গরং তংমানি বাগৈ আও আং পয়তো খলাयो তিনি সিনো এপিসোডস ni bisingtei norok kwbangma srungjaknai srungmung rok srungui mankhana hwnoi norok abo haino tebo thinang ni ani episodes rok norok naina muchungkhe norok choyawi ani channel bai kwrungdi norok consider khaidi subscribe khainani plus of bell icon no click khaina tapokdi tahmale norok bell icon no click haike ang katal content rok hangke norok notification mannai so that norok kun episodes rok missing yang na bagi engke thangte kongno sanai ang let's listen learn and grow together hambai